आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पावगी सक्ता सक्तम मसिदा अथौब दीपक सिंगा खमगी मफमदा इकाई खुमनब उठखिबा नेशनल डेंगी डे 2015 सिरोई लिली फेस्टिवल की सेम सारिबसिंग हकथेंगननि येंसनखिबा कुमसी चहीगी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की फोल लाउथोखिबा अमसुंग पावगी सक्तमदा था असिगी एनवायरनमेंट की पाउता भारत पाकिस्तान ngमखै परिंगदा लेबा जम्मू रीजन की आरएस पुरा सेक्टर दा लेबा खरा खोला बॉर्डर आउटपोस्ट मयादा खुथोकनबदा लेखिद्रबा बीएसएफ जवान दीपक सिंगा खमकी अरोइबा मथौ मंगम सरकार की मतिक चाबा इकाई खुमनबगा लोइनना पांगथोखरे लेखिद्रबगी थवाई याउद्रबा हक्सांग लेबा कोपो नुमित की नुंगथिलदा इम्फाल की बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखी राज्यपाल अजय कुमार भला एमपी सिंह एमएलए सिंह लालमी सिविल की मकोक थोंब ऑफिशियल सिंह लेकतुना लेखिद्रब जवान असिगी मफमदा इकाई खुमनब उठखी लालमीना गार्ड ऑफ ऑनर पीखी थौरमतुदा सरुक याखिबा राज्य सभा की एमपी निंगथौ लेसेंबा सना चौबन हाई येगनबदगी लेबाक असि कन्नब होनबदा महांगना लौखिबा थौदांग अदु लेबाक असिगी मियामना निंगसिंगदुना लेहौरगनी महांगना हाई दीपकना स्पन लेतब थामोई काय अमरोमददी याम नुगाइते अदुगा अमरोमदना अखोगी मणिपुर पुनमकी ओइना याम चौथोकसे मरमदि महाकुंभ मना अखोई मणिपुर पुनमकी महूत सिलगा हाइबा तारे भारत की दमकता अखोगी नेशन सिगी दमकता अखोगी येगनबसिकी मखुतगी लेबाक से कन्ननबा माना लौगिबदुगुमा मागी थौदांग मागी सुप्रीम सैक्रिफाइस है अखोई खुदिबांगना मसी नुमित थाना लेरिबम खै काउरोय अदुना मागी वाहोरिबा इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी लोइनना लेखिद्रबा मागी थवाई मिरेनसु इंग सिगना लाइबंग मपुगी लेकोलदा पथाबो इसुनुना स्पान हाइजा लेबा की अतई मफम सिंगदा पांगथोकनबगुम मणिपुर दसु नेशनल डेंगी डे 2025 इराई नुमिता तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा पाकसना पांगथोकनखी कुमसी चही की थोरम असिगी हिरमदी चेक क्लीन कवर स्टेप्स टू डिफीट डेंगी हाइबसिनी लेना असिदगी मतौ करमना ngakthokadagi haibigi matangda आकाशवाणी इम्फाल ga akhanana unabada स्टेट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर सलाम प्रियो कुमार ना हाई लेना असिदगी ngakthoknaba amata ngairaba pambaidi kangna chiendana bahonabani yumgi akoibada phata haudi lehendaba asana chingba pambai sing lokhotpa yamna mak tangai phade डॉक्टर प्रियो कुमार ना हाई अदुना हारिबा डेंगी सी स्पेशली अखोगी इंडिया अमसुंग मणिपुर दे मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन की मतुंगिना जून दगिना नवेंबर की मनुंगसिदा ख्वाइदगी यामना थोकनबा मतमनी हाइदना मे सिदा अखोगी अवेयरनेस जनरेशन जी तौरगा प्रजा मयाम सिंगसिदा ज्ञान तामिनरगा मोगे कोऑपरेशन गा लोइनना डेंगी जे थिंगना बहना मिनिस्ट्री हाइबगी अदुगसु पंदममनी हारिबा नाबसी अखोगी मेडिकल डिपार्टमेंट खतना होनरगा थिंगबंगा मोइदबा एक्टिविटीज अमा हाइदारे अदुना स्पेशली अखोगी मणिपुर दसु Imphal East अमसुंग West की अर्बन एरिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस थोए सिबा नाबा यावबसु दुम यावे अदुना अखोइगे प्लान तौजबदा स्टेट की मखादा अर्बन मलेरिया यूनिट हाइदना तोंगान बखोइ स्टाफ कुन कुनथ्रा मो अमल लई मोइजी ग्रुप मरी तो खाइदोआगा इम्फाल East अमसुंग West की अर्बन की एरिया सिंग मोइना चटलगा अयुक सिदा युम युम चंगगा डेंगी कांग मरुम कोफम जगा लेबरा लेरम बथोदी युम मीदा हारगा नत्रगा मोइगा पलप हाइदोक मिनरमबा अमसुंग तुंगदा मखाता ना सिगुंबा इसिंग जी तुंगदना बहना हनबजे तिगे कोई एक्टिविटीज सुम पांगथोक लाक्चरियबको अदुना सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज हाइबसिना ख्वाइगे डेंगी थिंगनबगी मरुइबा पांडम मोइबा उखरुल जिला दा था असिगी कुंदगी हौरगा पांगथोकदौरिबा मंगारक सुबा सिरोई लिली फेस्टिवल की सेम सारिबसिंग राज्य की टूरिज्म विभाग की डायरेक्टर पूजा एलांगबम लुसिंगबा मिहुत कांगबु अमना निंगथौकाबा नुमित चतुना हकथेंगननि येंसिनख्रे खोंसत अदुगा मरी लेना डायरेक्टर पूजा एलांगबम हाई फेस्टिवल असी मपुंग फाना पांगथोकनबगिदमक टूरिज्म विभागना पाइखतपा याबा थबकसिंग पाइखतली फेस्टिवल असी मपुंग फाना पांगथोकनब होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइबा अपील तौरदुना पूजा एलांगबमना हाई
tourism department ki team ama laga ukrul da shiroi lily festival ki preparation ki matang da koi joint inspection ama ngasi chatli akhoi ki handak ki matang sida venues mari manga mok suiye parking hana phajana leram dabdo hujik phajana leire aduga entry exit ki tongan ba mafamsu leire national highway myamgi black topping road semba khotpa su NHIDSCL na aduga PWD na su kanna honari ki volunteer singa SP ukhulna traffic management tawbagi kamaina tawba khotpa preparations myam se yengsan minare people of ukhul da so appeal tawzari festival si mapung phana ba isa gi site te su contribute tawraga mai pak pa hen binaba na mayam da su appeal tawzari Board of Secondary Education Manipur na lauba kumsi sehigi high school living certificate examination gi phol ningthokaba numita laukthokre punna mahiroi lising kuthra taruk samapan nifum doina parikha thabada mahiroi lising kuthra homdoi satret yankhai manga pass tawki pass tawbagi sang sada marudra mathoi dasmik ahum tare ni Imphal gi babu parada leiba board asigi office ta parikha gi phol adu lauthokladuna rajya gi education S Vipa gi secretary Naurem Pravin hai Handaki parikha asida thohaningdaba thodok kaya thokiba adu tungda amuk hana thoktanaba committee ama semduna thabak tawba haure mahakna hai Manipur ki class 10 and 12 ki exam se tungda yamna phajana karigumba singnaba karigumba phajadaba machet ama bhaw yaudana exam se pangthokpa ngamnaba koi honajage mayamna maduda koi thona pinabiu masigi exam sida hariba adagi den thagadoriba mayam sidasu exam si thaba matamda makoi gi leijariba khangjaba mayam du aki akhang karigumba makhalam tagi khudong sadaba madu yaudana exam pangthokpa ngamnaba koi honamina si isi mayam thamjaningi Board asina haukiba sahi yankhai ni thoirom asida metric parikha pangthoktuna lakiba singi manungda khwaidagi nganna parikha haidokpa ngamkhiba asi handaki asina ahanbani hairaduna board ki chairman Akham Joy Kumar na hai Parikha si hogiba chahi parikha da kidi hantak khara khetang nuaina pangthokpa ngamjai modu government na hogiba 2024 da prevention for malpractice examination ki high school living certificate ki aduga higher secondary ki thak ta ek am sembi bado modu ki pottu ki mateng logjaraga thabak tobu matamda hena khuloiba ma oiki koi ki parikha se hogiba February ki tang 30 pandagi hobuni akoi ki chhatri ki yengaga magi intervent kharaga pibiraba matungda mas ki tang tarita akoi parikha si loisan ki adugi matung ikan kanadana akoi codification ki thabak chatharba matung April ki tang tarita ki evaluation ki work si kan honadana tawjabadagi around 34-35 days buki sidida parikha si haidokpa ngamjabani masimak kanagi mapandagi no haragadi evaluator wena waibidi bawaza sing botki akoi ki employee khudimaki unity leina masimadi tawdaba yadi haibagi wakhalon amada leptana ngasi si pangthokpa ngamupani Akashvani Imphal ki pau ki saktamda tha asigi environment ki pauda Jati kanglu amabu masak takpa matamda makhoina seliba phizetegi horaga chanabi lon amadi makhoina chariba chinjak asi yamna maru oi Manipur da khundaminariba yellow proof singi oina nga asi yamna pamna chanaba chinjak ama oiri lamdam asigi nat amadi chanabi dasu nga na achawa mafam ama kanduna lakli maite singi lining laisol ge thorum singda nga haibasi changdraba yadraba polam ama oiduna lakli khudam oina hairabada usinsinba matamda ngamuna sinbegi chanabi leiri Kanagumbi miron binupi amabu angang unadringaida mapang lamdamda sereng thongtuna chakongnabagi chanabi asi mamangaidagi leraklaba chanabi ama oiri luhonggadoriba nupa nupi anima luhongba numiki ayukta nganap haiba nga adu thongduna mama mapaga chak chaminabagi chanabi lerami angang anoba chenbi nupi singdasu lekaigi nupi sina ngamu ahingba puruktuna nga pizaba haina chanabi lerami hojiksu mafum kharadadi chanabi asi adumuk leiri asigumba chanabi sing asi makhoiga iroinari banga sing asigi masing asum hantarapga loinana miyamna chanabi sing asi ngaktuna chatpagi changsu asum hantarapugum tawri Manipur asi mahusana nga makhal kaya marang kaina phangba lamdam ama oirami aikhogi lejeram liba pa turel amadi labu singda lamdam asigi yellow nga sing matam amadadi marang kaina lerami Manipur da fresh water da phangba nga achauba amadi macha marang kaina phangduna nga chak wataba lamdam ama oirambagi wari aikhoina tari yellow nga sing sereng ngaton ngawa ngathup ngapang ngamhai ngakijau ngamu ngakra ngaril ngasang ngaprum ngasep phobonga porom ngachikna chingba lamdam asida marang kaina phanglami
अदुबु हाइरिबा येलोंगा सिंगे मसिंग हौखिबा चही खर असिदा असुम हंथरक्तुना मसक फाव उबा फंखिदबा nga kaya yauraklei asigumba masing hantarakliba nga sing asibu kananaba amadi yokhanabagi damak mari lenaba bibha kayana lepna honari masigi matangda fishery department ke principal scientist amadi ICAR research complex for north east hill region manipur center ke head dr basuda janam thabamna akaswani imphal asumna hai 2011-12 बदायदा माई सी प्रोडक्शन से होरमनिना कल्चर गे मो होरेबा कल्चर से पेंगबा होय देगी रौ मिल्कल कतला जी मरक सिदा हपचलगा माजे कर्म कंपोनेंट दा लई यागे गायना अदु ममु येंगे अदु जो मु फंगे सक्सेस होरे माजे याय होजि अदु ngaton से दum फंगबनेबा nga मरक दum योगा अदु की टेक्नोलॉजी मु लेरे शॉर्ट साइकिल एकोकल्चर ना मगा दे मपान दा पेपर मयाम फोंगरेबा अदु की मदांग सिंगा जे आइडेंटिफाई तौरेबा बंगना देरो कोवेबा खाबक मखलमनिको ngaton si jauraga da खाबक आइना खंगनै नेबा सिगी nga je makhal mari phangba amane ba ina lokhalis bangna dero goeba aduna si identify kamai tawgebu molecular da tawga morphology yenga di tawngam damina molecular tawbagi whole genome ga loin adu si tawrebo sigi nga je chingda puraga culture tawr su dum yaeba hauji climate change ga tawbuje sida dum thada ba yaba singa je dum oeba adu si ju one of the climate resilient species oyaeba si adu jo koina phangeba koina okulda sinapati da degidi valley area da culture je mafam mafam da yenge location maya yenga thamme adigi atopa mana akoina tawise nga da akoigi nga ki jau breeding protocol phasana develop tawre ko koi manipur center gi ICR jiga atuga CIFE na mumbai da leiba institute ama aduga collaborate tawraga koi sei tawkhimne works seed production phasana ngame adai culture protocol lei ko sigisu nga kragi tawi ko nga kragi breeding gumba tawi adugi protocol lei dei koi integrated farming tawba ikai thabi ga yokpa sigumba mayam tawre lamdam asida phanglamba yelonga singe masing hantarakpagi maram kaya marum lei madugi manungda water body sing mangtharakpa lowu singu da resangi har ka hena sinnaba ising motion ba akoibigi ising nuchit amadi aing asagi khalda hongba lakpa niyam kaina mapandigi nga makhal sing pusilakpa nga phabaga mari lenaba niti niyam sing ninthina indaba asina chingba maram sing asisu yauri yelonga sing asibu kananaba amadi yokhonabagi damakta miyam hubna wakhal taminaba amadi honaminaba changi nga marum kokpa matamda nga phadok pidaba nga macha sing phadok tuna chathok taba yariba makai ising mosin daba asina chingba pambai kya paikhatuna yelo nga singbu kanbagi tangai fadaba lakli masigi matangda Dr. Basudan hai manipurda khangaba certified nga makhal dang manipur introduce to wadone manipur ki environment da the ecology da the hanagi indigenous species da sokadaba salakdana ba mass awareness ama changne akoina kai doge de water body mayam jam kharga adum preserve tor thamba water area ka japta na tana turien guma kari guma sirei da khogi nung pek thokpa khotokpa mayam ama tawise quarrying to se sisu thinga daune ba nga gi dakta diko moina nga gi machijak chabam manghale ko nga gi habitat mayam je loi loss to hale ba adigi barrage guma dam guma sabada fish ladder fish pass hai hapdawne asiguma structure am saba ganda nga gi khangba hai tare fish biology ga khangba mi adum yawn ga dawne ba akoina nga khar important oiba nga jing sigi khallaga kogi research institution sing sina koi indigenous fish se conserve tawna bi dakta magi biology study tawba aduga magi population increase tawna na ba yok pa yan na ba degidi magi breeding gumba tawba su darkar le adubu ising je bari lehelaba mi sina de nga jing je phadok bidraba mathanda amung la kani ba natural process ne ba se adegi koi ade atopa masu haibi ai ko nga yam leida machinja ka chajaba de nga manunga ko khum jaga je khangdo ogadi koina fish sanctuary gaina mi janghanda ba nga pha ba janghanda ba judi ai ba dum even loktak ta ju sai nga pha ya de gaina hek to ba turen gi stress ju sai je nga pha ba ya de gaina turen chok to amain do gadi adai area adha nga pha bi da nga khar di lai ni ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯂꯧꯉꯥ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯗ ꯀꯜꯂꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯦꯂꯧꯉꯥꯁꯤꯡ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯃꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯁꯥꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯂꯧꯉꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯃꯨꯠꯈꯤꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯌꯦꯜꯂꯧꯉꯥꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯏꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯒꯪꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯖꯈꯤꯕꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯚꯥꯅꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯖꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯕꯥꯔꯨꯟ
Lizakhiba Maibam Dwijamani.